Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mark manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Maaramid ko amin akay kayat ko. Idisan pa'y asimang bay iti biag mi ti ina ti kadendenak. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Mark. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kunani mama, kayat na mati umay agyan diti Bagyo. Kayat na kanu mati umay makipagnaad kanya. Tapno saan laang akadagi ti kakabsat ko ang makipagnaanaad. Katuna. Pampanunutat nga roti agbirok iti pagsarikak no umay ni mama. Iti kasta, ison ti pagawawirak. Apag iso. Agbirbirok da iti servidora, ijay karinderya pagtrab-trabahwak. Ijay kan nga agapla, ino kayat mo. Tamno saan ka na marigatan nga agbirok pa'y. Sige man nga rod. Taiso pa di masapulak. Nagrigat mat nga minyagap abang. Saad dapay kaninanang mo ti inauna nga anak ta o papawidan ta. Saan mo't ngamin akayat ni nanang mo nga laon ta ditoy. Anya nga rod nga ay. Agsangit mo't ni nanang numayadayo kan kuana ni Rico. Kasano kat ni nanang tinangpadakal kan kuana. Day ta nga rod kat. Baybay akon. Tamok mat nga ado ti sakripisyo ni nanang iti dayjay nga anak ta. Isun tinangaw awer sipud maladaga. Nagtrabaho mat gayam dito ni Daisy. Asino ay ti mga awer iti anak yo? Nagpabagyo ti inana. Kat iso na ti mga awer iti anak mi. Di kasano itan? Saan kan ama kainom numalpas ti trabaho? Tadamot tin gwardya. Anya saan? Saan nakaparparitan nga uminom? Sigud mat nga wan ibagbagan ha, no kasta nga aginumak. Ay kat nasayaat nga rod, tapalpalubusan na ka ni bakit mo. No kasta, mabalin tayo nga rod ti uminom, minton madamdaman. Saan pa'y mat nga itaa, pare? Ha? Kasangsang patlaw na ti katugangak. Kaslama-dimat, no makita na nabarte kak nga agawid. Kaya't kasangsang pat na. Ay kat, iso ti ko nam. Agpalakas ka pa hilaing nga rod, kini katugangam. Talaga na mas gayam ti panagluto, Mark. Narwama kong ngagluto, mama. Manumat na natawan kong aglutluto. Kan day tabulalo, ti specialty mi ije karinderya paglutlutuak. Iso nga rod day ta ti ilukluk magko mama. Tinaimas aluto ti asawak. Ngam saan mat anasaya at ti sobra anataba anak ko. Agdayat ka kiti. Tamay mayat akitaan ti babae a sexy ngam tay nataba. Ayos lang kanya, nga oray nataba ti asawak, mama. Ngam mas healthy mat laang ti sexy. Isungag pakutong ka. Manon nga daw asahan tayo ngayon minom. Kaano nga iti plano ang panaginom tayo? Mabalin tamot sigurong ti aginom. Uray siya, makininom ako. Sigurado ka asan nga gungat ni bakit mo? Saan? Basta agpakadaak. Ibagak tulatan nga umuna nga agawid. Kat, anya nga itilutuan ta apulutan tayo inton madamdama. Tay sigud apulutan ta. Okay, mayat nga rod. Ay, mabidlang Awagak pa'y ninanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ditan? Nasaya at kami mo't anak ko. Na kayo ay, kumusta kayo mo't dan? Nasaya at kami mo't nanang. Awang gayam. Adda dito iti ina ni Daisy. Isu ti agaw awer iti may kadwang anak mi. Isu ang makatrabaho manan ni Daisy. Ay kat nasaya at karon ano kasta. Ay, sapay kumata ikatamon ti panagin inom mo. Naakababain mo't iti katugangam no makita na kang agbarbarta. Nanang, amuyo mat. Asaan ko ama ikat ti panagin inom ko? Ay sursurwam nga ikatan anak ko. Awang gayam. Nagpauitak manan iti kwartayo. Ay kat
Ay, nire ko nga nanang. Mabalin ka di kasarita ka. Ay, mabiit laang. Taitad ko kuan ato'y cellphone. Hello, Tatang? Kumusta ka, anak? Ayos lang, Tatang. Kumusta mo't nga iti panagadal mo? Kas iti sigod, nangatulat na dagiti grado. Nasayaat nga ron no kasta. Kano kayo manen nga gawid dito'y kadaading ko? Mailiwa kon kiniading ko. Sige. Ibagak to kan ninanang mo. Tagawid kami. Uraik ti panagawid yu, ah. Wen. Sige pa nga rod. Bye. Muna kan nga gawid, Aginom kami pa'y kan ni Pari John. Alam to'y nabati asweldo. Nagpawita kon kan ninanang. Ay, ipagarup kung saan kan nga aginom. Tamanipod simbangpot ni mama. Kat saan ka na naginom? Nga po tamapahinak laeng. Ngam talaga asaan kun amalabdan. Makain inuma ka talaga. Iso pangasim Umunakan. Taginom kami pa'y. Sige nga, Rod. Basta di ka unay agpakarabi Kat adapay trabaho tayo intun bigat. Un ka di. Di nakpakadanagan. Amok ter aramidak. Alan bakit? Abaya di mo kaya ti agpaarakop kanya ka. Anya ka magtanwag. Makaturturog akon. Intun bigat tulitan. Apay ka di agasta ka. Siguro, addan sa baliman niya. Ay, saan ka kadi amabaintan ni mama? Amang numangag na ka. Awan bibiyang ko, ure mangag na. Day takat ti madikan ka numabartag ka. Saan ka makaaw-awat? May manugot ka kumao, dinalpas. Saan nakapilitan no saan ko akayat? Nabanog ak, kat kayat ko ti maturog, kayat ko ti agina na. Salbag yun ti kasoy. Ala, agkape ka, tapno maikat ti hangover mo. Nagyaman na, mama. Agininom ka kaya. Maditi kasta abisyo. Malaksid ang madadaal ti salunat mo. Ibusin na pa'y ti kwartam. Isuntumatan ti pagapaan nyo iti asawa mo. Mama, palubusan nakmat ni Daisy nga ginom. Nabayagan nga gininumak. Katjakon kabaalan aliklikan. Taisukat nga ro ti agas ti banog ko. Awan na saya at aturungan ti tao akasta ti panagrasrason na. Awan dudurasan ti biag ti tao amang nginom. Mama, saan kami paimot anagbisin ka ni Daisy? Saan ko paimot abinisin ti anak yo? Kat, mapna kalatan iti kasta klase ti panagbiag. Agab-abang kayo. Mang panunot kakitde iti pagdurasan ti pamilyam. Saan kat nga arak ti pagalistuam. Masurunak iti katugangak pare. Prinangkanak iti agsapa. Anya timbaga na pare? Kaguran na ti panagin inom ko. Awan kanududur asan ti biag ti tao amamartak. Ay, awanin nga rod Saan ka na makainom pare? Naglaingan day diya bakit? Abay, iso timang pakpakan kanyak. Ta isuro nakit din iti aramidag. Pagawidak tupay. Anya? Maitured mo pagawidan? Diyak lang amin maidiretsukan ko anak kahit. Ibagak iti asawak. Tapagawidan nan. Kasanon, no di na kaya pagawidan ti inana. Inana day jay, bro. No saan na kaya tapagawidan? Oh, di pagtalawak idadwa. Anya? Maaramid mo day ta? No isakit na ti inana. Dinasaysaya at asumurutan iti inana. Anya? Madlaw ko aliklikli kamatan ni mama. Man nakibiyang launay ti inam. Apay akas tamot nan di pa nagsasaom iti inak. Iso ti imuna ang nagsao kanyak iti madi. Kat, agpaiso mo ti bagbagana, saan ka di? No kasta, pagsarsarita andak nga gina. Dinamag na kanya, no apay apal palubusan ka nga gininom. Kat kinunak, asaan mo akabaulan nga ikatan ti panaginom mo. Kat ikunana, adda ka no kanyak amang kontrol kan ka. Adda ka nun pamilyam, kat rumbang laang nga isardang mo ti aginom. Apay, nagbisin ka na ya iti sidong ko. Wan, sa anak pa'y ang nagbisin. Ngam ti kayat ti mama,
Kita haamot ti masakbayan tayo. Awan ka no pa'y balay ta. Rumbang ka no nga gurnong ta. E di awan pa'y ti inam iti sidong ta. Awan problema. Angam ita. Ay, tila maten pakibibyangan na. Isuan na say-saya at no pagawi damon. Anya? Talaga saan ka mabagbagaan, Mark? Amom lang aro din ang kaguran ni mama ang mabartag ka. Ngam agbartag ka lata. Awang bibiyang ko iti inam. Saan nga iso timang bibiyag kanyak? Iso nga awang karbangan na amang kontrol iti kahit ko ang aramidan. Saan maabastos ang tinak? Awan mo't karbang amang bastos kan kwa na. No saan mo akayat abastos Pagawidam, tadyak kayat ang makita ti rupa na dito'y balay. Nabayag nga an-anusan ka, Mark. Ngam dahi ti apan ang bastos mo iti inak. Saan ko ang mapalabas? Apaya saan na simrek ti asawam? Nasakit sa tinakam na kadagiti imbagbagak iderabi Ha? Nangam aldawan. Awan pa'y laeng. Diyak amo, doon niya ti imbagbagakan kwa na ti inana. Ti amo da nga ta. Nakaturog akpay, iti agsarsarita da. Nangam, dengdenggak nga ibagbaga ti inana. Nuan niya kano ti kinay kayat ti anak na kanyak. Adda kanumat itsura ti anak na. Ngam apay kano, asyak ti kinayat na apangit lang aruden. Pangit pa'y kano ti ugalik. Nene. Apay nga agkatawa ka? Kaya't ka di asaunday ta, apangitak? Kwa, pare. Nuad na nga minguraken ka ti may sa tao, pangit ti panagkita na ken ka. Isu siguro, akas day tinaibagana. Apay ngay. Kaslawan mo tao dito'y balay. Nene. Awan matandang iti daddo maagamit. Sumurakak iti kwarto mi. Ne. Awanan dagiti kawas ti asawak. Nukasta. Pinanawan na kon. Kat simurot iti inana. Adda surat ang nakaparabaw iti lamisita. Kita. Basag. Mark. Nabayag ang nagan-ano sa ka. Saan ko nga imbagbaga ka ni mama no adaman problema. Basta inan-anusan ka latta. Gaputa si katimang pakpakan kanyak. Ngam nakita ni mama no anya ang klase ka nga asawa. Iso tinang lawlawag iti panunot ko. Nga damot mabalin ko apagbilyan, asaan kat nga anusan kalagtan. Simurot akon ka ni mama. Saan aga po ka dagiti imbagbagana? No di kat simurot akon kwa na. Gaputas si kapay amis mo tinang papanaw iti mismo nga inak. Awan respetom iti inak. Itinto asyak. Diyak pulos binastos ti inam. Agpatinggalaangan ditoy. Kat saan mo kumaabaybay ang ti inauna nga anak ta. Sikan ti makambukan ko na. Sarong karak tulad ta. Kaya't ko man nga alaan, ngam amok apat-pat kan unay ni nanang ko. Sige, kastan. Pinanawan na kong ti asawak. Puno ang nagbidutak. Pakawanan na kumahal, Daisy. No naglablabasak. Jack gayam kabaalan. Amapukaw ka itibiyag ko. Aging gaita, mangnamnamaak asubyanak ni Daisy, Mr. Lonely. Kasla saan kamamati asaanen nga agparparang. Nang runa, kat adda iti sidong ni nanang, tinauna nga anak mi. To'y pagayam mo, Mark. Mark, pagayam ko, agyaman iti da ito'y apakasaritaam. Di makunak, no talaga nga ay ayatem ni Daisy, kat saan mo akabaalan amapukaw itibiyag mo, sursuruam nga ikaten tibisyong. Ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo, tay ti dayta nga aramidam, amok amakisinubyan ken ka ti asawam.
Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Mark, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga ti tinagan Amika, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanan iti pamilya ni Rodel. May sa security guard iti pagtrabtrabahwak. Nupay kasta, imanugot aklata, amaadaan kami iti limed a relasyon. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Mika, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Abiin, may ka, anak. Sa dino ti papanam, nakapalas kamay. Basta, ada na pa tagapapanaktatang. Alak to'y tulbag, tama ano nakaturog kayon intong sumangpeta. Siguraw. Ada kasin sinarak mo niya. Ha? Amangan mat, no di mi among adda gaya man boyfriend mo. Ni tatang mat. Bayam Edgar daw lakay. Sana balita damoten iti husto nga edad ti anak ta. Ay na, ang angawakla ang mati anak ta, bakit? Si kakit di mait. Agrobatak nga rodan, nanang, tatang. Di kay madanagan. Dumtang to ti panawan, ayam amok kada kayo ti nobyo. Ala, urayan me no kaano day ta nga aldaw, anak ka. Pasensyakan, Mika. Naladawak iti oras na nagtulagan ta. Okay laang. Maawatak mo, Trudel. Awin gayam. Sabong kon chocolates para kin ka. Happy Mansari. Agyaman na, Crodel. Pasensyakan. Day talang tinabalak nga regalo kin ka. Amo met. Awan mabatbati iti sweldo. Si kakit di mat. Saan mat a big deal day ta kanya? Saan ka kadi pa'y amabisin? Saan pa eh? Nanganak namin sa kabay nga imayak. Kasta ka di? Nga mabalin talat-tamat timang restaurant. Sigurado ka? Wena, tapno makapag-istorya tamat. Italang man na makapagsarita ta. Kanayon tamot nagkit kita iti pagtrab-trabahuan ta. Wena, gamsaan kamit nga roda maasit gan. Uray ti panagsarita ta, limad pa'y. Sige, mapanta nga rodan iti restaurant, ta ituloy ta ti agistorya ijay. Apay nga itaka lang, Mika. Sa dino tinagkapuam. Nakariin ka pa'y matgaya, Manong Greg. Well, itay pa'y. Saan mo pa sinumbatan ti salutsud ko? Sa dino tinagkapuam. Kwa? Iti ayan ni Farah. Birthday na ngamin ita. Anya? Apay. Mamin ano ay ang birthday ti gayam mo, iti makatawan. Ti kayat ko asawan. Birthday ni Ading na, iso nga inimbitadak. Ay na, ading ko, di ka naglibak. Nakidate ka niya. Ha? Di ka naglibak. Taimbagada na ng kantatang kanyak. Samay sa, nakitak ti lalaki anang itulod kan kay tay. Yam amumot akada kami. Saan pa nga itamanong? Iyam amok to, inton siguradon. Good morning. Kastamot kan ka, Rodel. Madlaw na puyat ka. Wan alas 11 mat ngamin ng itirabi idinagawid ta. Ay, wan gayam. Pasensya ka no, jak na replyan ti text mo kanya. Amangan ngamin no adati sa bali ang makabasa. Si kakit di mat. Santo ang mapasamak na ita. Ngamin, sa bali asilit ti pagturturukak. Anya? Wana, tapno awan ti pagsilosan.
Anya ko maaga pong agselo saknay. Alay, napankakit din iti station mo. Ang mga numakita na kapay tigayem mo, ket makadlaw, narigatan. Okay. Ituloy ta text sarita iti text, Mika. Naka-order akong iti pangaldawan ta, Mika. Ket kabayatan ti panagururay ta. Adaman kayat ko asalud-sudan kan ka. Anya day ta, Farah? Ibagam man ti pudno kanyak, Mika. Adda ka di relasyon nyo iti security guard iti pagtrap-trabahuan ta. Ni Rodel? Asino kumapay? Anya ka di mo ta klase ti salud-sud day ta, Farah. Iti anya ko maaga po ang makirelasyonak iti day ja security guard ngay. Sigurado ka kadi iti day tangay bagbagam? Wen, awan ti relasyon mi kan ni Rodel. Sa maysa, sana kaskan kwa na ti type ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay. Ha? Sigun iti nangag ko, at dalimod a relasyon nyo. Husto ak kadi, Mika. Farah, pangaasim. Di mo ko maibagbaga iti uray asino tinaamuam. Amumat nga dan asawa day di Rodel. Anya nga di maramidak. Agayatak nga rudkan kwa na. Among friend, makadadaal ka laang iti pamilya. No saan mo aliklikan day di Rodel. Pangaasim, Farah. Sikreto tayo laang kung mati maipapan iti relasyon mi kan ni Rodel. Best friend ka, Mika. Napatag ka kanya. Ngamjak kanunungan ti kastang aramid mo. Kaano pa anang rugi ti relasyon nyo, ha? Nabayagan, friend. Anya? Nasaya at atao ni Rodel. Nasayaan? Amangan mo't no nasaya at laang kan ka. Taadda ka sa pulan na kan ka. Diyak amo na niya ti aramida, Rodel. Naamuan ti gayam ko ti maipapan kadata. Kat mabutengak. Amangan no. Di ka madanagan, Mika. Kasaritak to ti gayam mo. Siya kung ti makamukin ko, na. Ibaga kasaan ko man ang makibiyang iti relasyon ta. Tawan mo ti amuna. Kasano na agipulong iti supervisor tayo? No agipulong, saan na bale? Awan mo't ebidensya na. Sa mesa, adumat ti mabalin a pagtrabahuan dita. Bika, ikay pa'y adi ka matagtagari Adalaan na unaga pang panunutat, nanang. Ada ka di parikot mo. Adalaan saan may nagkinaawatan iti nobyo. Anya ngay day ta, di yun nagkinaawatan. Saanan ang masapol ang maamuan nyo noan niya, nanang? Sana bali? Simple laang mo tayo dyan. Anya ka lakit din Mika. No adda parikot mo, ibagam laang. Amangan no makatulong kami. Saanan, nanang? Diyak kaya't amanayunan pa iti pampanunutan nyo kan ni tatang. No kasta nga road, ni manong mo agreg ti pangibagaam no anya aman day ta parikot mo. Sigurado ang matulungan na ka. Saanan, nanang? Kabaalan may asulbaran no anyaman ti parikot mi. Kasapulan malaan ti panawan, tapno makapagpanunot kami anaimbag. No kasta ti ko na, hindi sige. Mamati ak, ano anyaman day ta parikot. Masulbar yun tulat ta. Hello? Rodel? Saan ka mata na sumsumrag? Tapay ka din. Sumragak to yung bigat. Kasapulak lang ti panawan. Tapno makapagpanunot ak anaimbag. Kaya't ka diyan sa wanday ta. Na makibreakan kanya. Jack amo, Rodel. Ay-ayatan ka. Ngam kasano no dumtang to ti gundaway amaamuan ti asawam ti maipapan kadata. Kasano aktulaan. Di matimbagakan ka lagan ang nadak. Amok day ta. Ngam saan mo ta mabalin akastoy akanayon, Rodel. Jack kayat ti kastoy set up ta. Anyang arot ti kayat mga aramidak. Ay-ayatan ka unay. Ngam, Rodel. Mika? Adda ni manong ko. Inton maminsan tantong nagsarita. Nukasta, husto gayam tinaibagan ni Farah kanyak. Pangaasi manong,
Di mo ko maibagbaga kadananang kantatang tinaamuan. Uray no ilimot ko. Sigurado nga addan tumatla ti mangidanon kadakwada. Nang runa, no di mo isardeng day ta akalukwam. Ngam ay-ayatak ni Rodel, manong. Ay na, ading ko. Saan laang ani Rodel ti lalaki dito'y lubong? Kita am kumamot ading ko. No agpili ka iti lalaki, diyay kumamot awan sabit na. Kaano pa ang nagrugi ti relasyon nyo iti dadya lalaki? Nabayagan, manong. No kasta, makibreak kan kankwana. Ha? Jack maaramid day ta, manong. Agpanunot ka na imbag, Mika, ading ko. Di mo urayen ang maduktalan ti asawa na ti maipapan kada kayo. Kayat mo kaditi maibalod, no bilang laang. Mika, anak. Duwang aldaw sa matanasaan ka simsimrak iti trabaho. Nagpakadak pa lang iti supervisor ko, tatang. Kasapulak namin ti aginana. Anyang amin ay ati parikot mo. Okay, aklaan, tatang. Di nakpakadanagan. Ay, iti kasta mapaspasamakan ka. Talaga madanagan kami. Saan ka matkatasigo da kasta? Ay, wan nga raw da. Ang mga no nag-break kayon, iti ibagbagam anubyong. Iso akasta ka, anak ko. Saan ka di na ibagam kanya? Nga ada saan nyo ida nagkinaawatan? Puno ka diti imbaga ti inam, anak ko. Uwan, tatang. Husto ni nanang. Ay, di mo pa inyam-am mo kada kami. Hangam, nag-break kayo gaya man. No kasta, ag-resign kan iti trabaho? Kasta talaga ti plano, nanang. Hingam, apay. Sa anak namin ang anaragsak iti trabaho. Isong agsapulaklaan man iti sabali a pagtrabahwa. Di ka kumaagdardarasudos, anak ko. Unaw, katrabahuam nga mintinubyong. Iso akayat mo ti ag-resign. May samot laang day ta makagapo, nanang. Ita, maawat akon. No apay amano nga aldaw adi kasimreg. No kasta ti plano. Ala, sikat ti makaam mo. Saan ka mutan nga ubing, anak ko? Agyaman at nanang. Nasayat matasimreg kan, Mika. Imaya, taumay ko laang itad ti resignation letter ko, Rodel. Ha? Apay? Kaya't kung apot doon ti amin itinagbaetan ta. Liklikan tan ti tunggal maysa. Pangasim ko, Mika. Di mo aramidan ti kasta. Amo mga ayatan ka. Ngamadaan kan iti pamilya. Husto damanong Greg. Kan ni Farah agayam ko. Awan lugar ko iti biyag mo. No kahit mo, umadayo ta. Saan? Di mo aramidon ti kasta. Aklunan talaangan asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Mika. Ayatam kan aywanam ket ti pamilyam. Ipamaysam ko man ti atensyon mo kadakwada. Mika. Ibatan na Rodel. Ang mga ano dapat makakita kadata. Liklikan tan ti tunggal maysa. Tabasol da ito nga aramidan ta. Agkapi-kapay, Mika, anak ko. Agyaman ak nanang. Katumisam ka ba't inaldaw samat ng sangsangit ka. Italaan da ito'y nanang. Diyak pa'y ngamin maaklon tinapasama kada kami itinobyo. Di mo pa'y naibaga kanyak ti husto ang makagapo. No ape ang nag-break kayo. Kas ka na yun ko nga ibaga. Saanan ang masapol ang maaman nyo pa'y nanang. Sana bale? Inunot tumot lang maaklon ko ti amin. Dumtan to ti panawan ang makamove on nak. Ay, kasta talaga anak ko. Saan ba't ngamin magic ti kunada nga ag-move on? Huwan nga rod nanang. Ay, naimbaglaangan. Tanda kayo kadamanong. Banag apagyamanak launay. Awan ti anyaman na, Mika. Aywon. Naibaga ka din ni Manang Martina nga agsapsapol na iti empleyado iti pagtrab-trabahuan na? Saan pa'y mat, nanang? Ngala, mapankanto iti ayanda, tagsarita kayo. Naamwak ang nag-resign ka, iso nga imaya. Di mo mat impakpaka mo kanyak.
Pasensya ka no saan ka na i-text, Farah. Maawat na. Ngamin, sigurado asyak ti makagapong. Pasensya ka no naibagak kin ni Manong mo ti may papan kada kayo kin ni Rodel. Awan basol mo, Farah. Amok mo tasipod pa'y. Saan ka akong sintidor agayam? Katno ka na yun na kaipulong kadananang kantatang idi. Agyaman nak unay Mika, tamaawatan na. Siyak ti rumbang nga agyaman kan ka. No saan agapukan ka? Saan ka nakaamiris? Amangan no aging gaita, agtultuloy lata ti relasyon mi kan ni Rodel. Agyaman nak Manong. Itian niya. Agyaman nak tasan mo ngayon bagbaga kadananang kantatang tinaamwam may papan kanya. Amo da nag-break kami itinobyo. Ngam, di daam mo nga dagayam asawa ti ex ko. Una, tapnosan nga isupay apang panunutan da. Amangan kindi no ma-stress dapay. Tinapatag ita, kat inaramid mo ti husto. Pagadalam lang ti kasto napasamakan ka, ading ko. Kat sapay ko ma, tadimon ulitan. Ahon gayam, kumusta nga itinaplayam at trabaho? Naala ka kadimatlaan. Saan pa'y Manong? Awan pa'y matiawag da. Ano sampay lang adan tulat ta. Sika ngay Manong, kumusta ti pa nag-apply mo ija abroad? Okay mo ti application ko. Urayat lang ti schedule ti flight ko. Kasta ka di Manong? Nasayat nga rod Amangan no mabalin naktumot nga ayaban ija nag-applyam. Makita pa'y ading ko. Kat numayat. Di ag-apply kan tumat. Aging gaita, saan pa'y nga amuda ng kantatang timay papan kini Rodel, Mr. Lonely. Amuda timay papan iti break up me, ngam di da ammo, tipudno ang makagapo. No pa'y kasta, ingkarik iti bagik asaanen ang maulit tinapasamak. Katita, singgulak latta, ngam makunak anaragsakak iti biyag ko. Alakastain ket agyamanak, tuy pagayam mo, Mika. Mika, pagayam ko, nasayat met, tanawaswasan ti ayan-ayat yu iti boyfriend mo. Saan ang nasayat no agtuloy pa'y, gapu ta si kalaeng ti madaksan. Ket iti sumaruno, kilatisam ang naimbag ti agbalin a boyfriend mo. Iti kasta, saan na maulit ti panagbidot mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Mika, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Luz, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naapalak, kadagiti makitak, agatangen ti kaarubak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luz, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ato iti sweldo, bakit? Baka mo ka namang i-budget, aging ga iti sumaro naman na sweldo. Sapay nagrigat, agi budget iti kwarta. Apay anak ko naman narigat. Sigud met nga umdas ti sweldo nga agpaay kada tayo. Matumot amin na nagagatangan. Pati asin, ngiminan. Tay sigud amagatang asa nga 10 pesos ita store, 20 pesos itan. Ayan niya kamutan bakit? Para asin lang, nagadupay a reklamo. Basta, nagkurang ti sweldo nga aging gat sumaro no a sweldo. Saan ka mas daaw? Isungarod ako na nga i-budget mo. Tapno saan nga agkurang? Tawanan tinamnamag a pangalaak. No diti sumarunumanan a sweldo.
Anadan nyo apagkatan ha? Ang mga numaybatan nyo. Ay na, nagdakgal mo tanay taginatang mo aref, Nora. Sige. Manungay dayta. 15 mil. Ayo. Nadadaol mo tayo. kami ng Jerif me. Sa bagay, manungamin atawon nga inus-usar me. Apay, ada ka di planom agumatang. Kaya't ko kung mga rodmat. Ay, kat gumatang ka magtanaan. Sige, taibagak to, iti asawa. Lakay, kaya't ko kumamot ti gumatang iti baro aref tayo. Nagbasit namin day taref tayo. Agreklamo ka akurang ti swildok. Ita, kaya't mo ti gumatang iti ref. Ano sampay laeng ka di taref tayo, tamabalin pa'y met. Basta, siyak ti mga remedyo, lakay. Kaya't ko ti gumatang iti baro aref. Ipilit mo manen ti kayat mo. No agkurang ti swildok nga agpaay ka da tayo, agreklamo ka manen. Ala, makamu ka, no anya ti kayat mo nga ramiden. Wen ko naklangarudan. Basta, siyak ti makaamo. Imayak ading ko, tanaam wak nga agpapautang ka kano. Mano ka dito utangan, manang? 20,000 ko man mabalin. O sige, ngum adda pirmaam kun binigat ka nga aghunog. Saan ka nga mapanidyabalay mi Saklatan ti umaya binigat nito O sige, ngum no di ka mauray nga umayag bayad, siyak ti mapanidyabalay yung. Wen, basta umayak nga umay dito Iso nga uray saan kan nga umay balay. O sige, mabiit laang nga rod taalaag ti kwarta, kan ti pirmaam. Lakay, kitaam to'y baro aref ang ginatang ko. Saan ka diyan nagpintas? Napimpintas pa'y daytoy ngam tay ginatang ni Nora aref da. Basta di nakpagproblemaen, no agkurang ti budget tayo Wen, saan ka diyan madanagan, tasyak ti makaam mo? Mano ti pinanggatang mo iti dayta ref? Saan nun adamagan pa'y? Mabitlaan agidasara kon. Tayak pa'y nakaluto ko. Anya nga itinluto masidaen. Adobo asitaw. Anya? Adda nga agpaiso na pintas aref mo. Ngam pagsidaan nakmat iti puro nateng. Ano sam ka din, lakay? Nora, barbaron samot ay ta cellphone mo. Wen man? Regalo ni lakay ko iti nag-birthday ak. Kinaykayat kun nga regaluan nak iti cellphone. Ngam ti aghanda ak. Imbag ka pa'y, adda baro a cellphone mo. Kat agpagatang kamot akan ni lakay mo. Wen man nga paiso. Kadaanan nga minan kat to'y cellphone ko. Ngam no mabalin mo pa'y mat nga usaran, di ano sampay. Imanugot aklaang nga ikatangan nak ni lakay ko. Tapno ada usarak apang picture kadagiti online nga ilaklako. Ay, kayat ko talaga ti maadaan iti baro a cellphone. Ay kat adalataken ka no kayat mo ti maadaan iti baro a cellphone. Manungay mo ti pananggatang nila kay mo iti dayta a cellphone. 20,000 ka no. Ay, nagninagayam. Wen nga rod, iso ano siya. Naawan matlaang nasisita apang usaram iti nangina a cellphone. Ano sa mun ati lalakain laeng a cellphone? Saan ang agpaabak ka ni Nora? Di kaya't na siguro. Iso lang ti agdanginginan a cellphone na. Iso kasi ti bagbagana. Gaputa da online business na. Isulatan ti da karbangan na nga ag cellphone iti nangina. Saan na mabalin? Anya nga tati aramida kaya. Tapno maadaanak mo't itinapinta sa cellphone. Amukon. Panayunak latan ka ni Just de utang ko kinkwana. Mapan ko kasarita itamot laeng. Ay saan mabalin amanang? Saan mo pa'y anabayadan tiim mo na nga inalam? Alan aadin ko. Agbayad akmot kat. Agsusweldo mo't nilakay ko. Adamot pangalaki ti pagbayad ko. Pautangan nakmanan iti 20,000. O sige, kastoy nga rod ti aramiden tamanang. No kayat mo pa'y ti umutang. Ti utangam at 20,000. Pagbayad mo iti balance mo. Itiim mo na nga utang mo. Kat ti agbati, iso ti utangam. Manungay nga rod ti agbati iti utangak at 20,000 no kas pangarigan.
10,000 laangan ati mabati iti 20K nga ututangam. Ay, kurang day taa. 20,000 ko mga rod ti masapol ko. Nayunak nga rod iti 10,000 pa iti ututangag. Agbalinan at 30K ti utang mo. No agpanayon ka pa iti 10K. Wen, saan abali ta agbayad akman? Laglagi pa manang saan ka pinilit? Sika tinang pilit kanya. Wen, danag mun aya. Ay na, nagpintas mo ti camera to yung cellphone na ginatang ko. Talaga pa pintasan na kiti husto. Saan ko nga ipagpakita kanila kay ko dahito? Kasigurado ang pagungtanak man ang. Bakit? Saan ka pa nakaluto? Mabisina kon. Sige lakay ta, agidasara kon. Nakaluto akon Anya nga iti sidan nga nilutom. Anya pa ingay, natang manan ta isumat ti umanayan di sweldom. Makadlawa kon manun abulan apasig anatang ti paspasidam kanyak. Anya nga iti bigsak nga agtrabaho no kasta? Saan ka din nagreklamo lakay? Nagrigat ti agi budget. Madinsan ti kastoy nga aramidam. Ne, anya dagita awit mo asimang pot lakay? Siya akong tinagpalingke. Ikan kas kada karni dagita. Ala, isimpamon di taref. Tapno makargaan mamat deta ginatang mo aref. Sipod ginatang mo deta? Saan pa'y anakargaan iti karni ken lamas? Wala kay. Di mo sweldom ita? Ayan na nga itay sweldom. Abay, pangusaram iti kwarta. Ibagam na da ka sa pulam dito yung unig ti balay, tasak ti gumatang. Saan kun nga ipaigam kan ka ti sweldok, tatipidin nakmat. Ha? Sakti agtrab-trabaho, ngam di nakpay mapakan iti naimas. Anya? Kasano ata da ito yun? Pangala akon nga ititinag ko iti utang ko kanidyas. Manon nga daw adyak nakabayad. Manang Luz, umayak man. Manang, ada ka di? Nanang, saan nyo ka di amang mangagday, Jay? Ko anak, si kaman laangan timapan makisao. Ibagam nga awanak, ibagam nga danapanak. Tapay nga ilang mga nyo. Ada ka di basulyo? San man at hila ibagbagam? Mapanmukitin ka sarita. Basta ibagam nga awanak. Sige man langan. Oh, anya timbagana. Dinamag na no ayan nyo. Kat, anya nga timbagam. Imbagak nga awan kayo. Kut kinunana. Ngayon sumangpat kayo kano. Mapan kayo je balayda. Kasta ka di? Apay ka di asap-sapulan na kayo, nanang. Anya ti basulyo. Awan, saan ka man adamag-adamag? Kan saan mo nga ibagbaga kanitatang mo nga imay ni Just di kibalay, ha? Wan, nanang. Oh, apay adi ka matlagrubwatan ama pa nagtrabaho, lakay? Day off ko ita. Kasta ka di? Ay, kasanumatan no umay ni Just. Oh, ada ka di bagbagam? Apay akasla di ka makaidna. Ha? Ay, awan, lakay. Manang Luz, umayak man. Ni Just data. Sige, tamapan ko sa batan. Anya? Apay sa batam. Padanunam dito'y balay. Amangan no ada importante nga ibagana. Just, ading ko! Dumanon ka! Ay, imbag tanaranaan kayo nga agasawa, manong. Ilamlam mga anak namin ti asawam. Nagkariidi imutang abinigat nga umay ijay balay nga agbayad. Ngam ita, saan matan nga umay? Anya? Adda utang kan ni bakit ko? Kastang agpaiso, manong. Ala. Tangay jak amo nga adda utang ni bakit ko ken ka. Dua kayon nga agsarita. Sanda kay ramraman dita. Sige, panawan kayon dito salas. Madimot ati kastang aramid mo, manang. Sika tinagpilit nga may imutang. Kinunam abinigat ka nga aghulog. Ita, di ka mat maurayan nga umay aghulog. Pasensya ka lako man, Jas. Saan ka madanagan? Agdiskitara kiti pagbayad ko. Saan nga minan nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak? Rumbang laang agbayad ka, manang. Naglawag mo ti saritaan.
Itataag singirak. Di na kumamatlikliklikan Makisao ka kumaitinasayaan. Uwan na din ko. Saan ka madanagan tagbayadak? Urayom laeng. Lakay, pangasim ka di at atulungan na kamang bayad iti utang ko. Awan mo't amok ka pangalaak. Ay, kat makamu ka mang remedyo iti pagbayad mo Di nakiramraman. Di mo amo tiriga at agbirok iti kwarta Kayat mo ka di amabaludak no saan ka makabayad. O di ka rum iti pagbaludan ti utang mo. Saan na bale? Tasaan mo't atong palbiag ti sintinsyam no kas pangarigan. Anyamot daytan nga ibagbagam. Awan ka di ti asim kanyak nga asawam. Ketsak nga asawam. Kinasya na ka di. Sakbay ko mga imutang ka. Pinanunot mo kuman no adda ibayad mo. Mapan ka makitangdan. Tapno adda pagbayad mo iti utang mo. Tapno amumat atirigat ti agtrabaho. Total, awan matir aramidam dito'y balay. Dakkel matan ti anak ta. Adda kamat dito'y amakigapgapas, anak. Apayan, saan kamat asigod nga umay makitangtangdan? Kuwang amin tatang. Saanon nga ipapaigam kanyak ni Adam ti sweldo na. Apay ngay? Basol ko amin tatang. Ay. Ada utang ko. Kat di na kayat ati sweldo na ti bayad ko. Apay, inan ano maya ti inutang mo? Kwa. Inggatang ko iti ref kun cellphone. Anya, dahit ta tinangigatangam iti inutang mo. Ay, unay kamutan. Di ka lang nagpampanunot, mate. Agbirbiro kak nga ro diti pangilakwak iti cellphone na ginatang ko. Ngamawan mo't gumatang. Nangina ka no. Ay, ala ka anusan ti makitang dantap no anda pagbayan mo. Ay, unusan di makitungtong ka iti imutangam. At ti cellphone lang ti ibayan mo. Oh. Jas, umayak ko mamanan makisao adin ko. Daytoy pala ang ti maitad ko. Taisulaang mo tinabiro ka kita nga aldaw. Kan makisao ako maano mabalin. To'y cellphone lang ang ti ibayad ko iti dagdo mga utang ko. Ato iti resibo. Kabarbaro pa'y dayta. Tadyak unay inus-usar. Ay, unay kakit ngaminan ayamanang. Nagpilit kan tumag ngamin. Maala, umanugot aklatan. Tapno basit lang ang ti bayadam. Amangan no saan nakpay amabayadan. Ad-addan nga awan maganap ko. Agi amanak tayo manugot ka, Jas. Saan munton nga ululitan ti umutang, manang? No awan pagbayad mo. Nabayada kung ti utang ko kini Jas, Mr. Lonely. Nga maging gaita, saan pala nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak. Isuan na sursurok mati dumiskarte, tapno madaan na kitibukod ko akwarta. Ngem ti importante, iso amin ti aggastos, iti masapsapol mi, iti balay. To'y pagayam mo, luz. Agyaman ak iti daytoy apakasarita ang pagayam luz. Kati makunak, saan mo amaliklikan ti umutang? Nang runa, no emergency apakasapulan. Ngam no umutang ka kat busbusam iti awan ka askan na abanag, daytan ti sana nasayaat. Ala, agurnong kakitdi, tanasaysayaat matlaang tay adabukod mo akwarta, tapno saan ka amang namnamalatan iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Luz. Manipod probinsya ti La Union, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.